gasobanuye films.com ko bigiye kujya bibera nk'ibisanzwe. Rebe tutangiye icyo gihe twabiyamenye ko mutagomba kuneka abene gihugu b'Ubwongereza. Hari ukuntu sasa buriya bino bintu bijye ugasanga leta hari ukuntu yipanga akazi kagineke gakusanya amakuru y'abaturage bayo itabamenyesheje. Sasa hari igihe bayinenga ati ibyo bintu n'icyaha muri gukora kuneka abaturage nta kosa bakoze. Ntago abaturage b'Ubwongereza mugomba kubaneka. Thanks to the recent hack into MI6. Aya makuru twayamenye tuyakesheje ko ejo bundi hari abantu bahakinze seriveri za MI6 bita bigaragara ko muneka abaturage banyu. Amerika bajyaga bayibishinja kera. And not only za WikiLeaks been systematically harvesting amakuru y'umuntu ku giti cye muyafata mukayakusanya telefone ze, email of the British population. Ibyo bintu mukora abaturage b'Ubwongereza. So in order to create an intelligence super system, ibyo mwabikoresheje system idasanzwe surveillance network called Total Human mwakoresheje icyitwa ngo Total Human Engagement Analytics ngo ni system cyashya bazanye mu magambo ahinnye yitwa THEA. Bakoresha baneka abaturage. All the details are of course classified. The essence of ayo namakuru yibanga cyane THEA is to make better informed. Gusa iyo system uvuze yitwa THEA ni system twazanye mu rwego rwo kugira ngo anticipate threats. Ikidufasha kubasha kumenya ibyaha at a rate kuva iyo THEA twayishyira ku murongo ngo igineka abaturage. MI6 ni ikigo cy'ubutasi cy'Abongereza tumaze guhagarika ibitero byinshi byagombaga kuba hase kubikumira. Let me be clear on how this ends. You and Prime Minister Fordham under investigation and THEA dismantled. Mwese mugiye gukorwa iperereza ndetse iyo THEA yanyu iyo systeme nyine neka abaturage nayo itikurwa ku murongo nizongere gukoreshwa. Hari ama systeme menshi yagiye yamaganwa ngakoreshwa kuneka abatora ashobora ahagaze neza mu matora y'ubutaha. Gusa bino bintu byo kuneka abaturage bikaba byamenyekanye ni igisebo kuri guverinoma. Tugomba kureba ukuntu ubwato rero buri kurohama twongera tukabusubiza ku murongo. Sacrificial lamb. Dukeneye igitambo rero. Let's face it, Stephen. Yego reka tubyemere. Prime Minister this country has ever produced. Niweho mu maneko hambaye iki gihugu kigeze kigira. Bit of MI6 as an. Ni ugiye kugusimbura Froster abayoboye MI6 ni ikigo cy'ubutasi cy'Abongereza umugabane wari ukiyoboye. Turaza kuba tumushyizeho. Nyuma y'amatora. Nzashyiraho undi muntu umusimbura. Rupert tana mahitamo meza. Ni umukobwa w'umwana mwiza ntago dukeneye kuzana umuntu wo hanze ngo amusimbure. Enjoy your retirement. Rero nezerwa no kuba ugiye kuba mu karuhuko. Uzashyizwe mu karuhuko. Mbega no kwanga ibyaha byose bisaba bimushyiraho kare wazanye iyo systeme nganeke abene gihugu kumberera byumvikanye n'abayobozi bo hejuru barimo na Prime Minister w'Ubwongereza. Ariko baravuze ngo habakenewe igitambo. Mu gihe amakosa nk'ari yabayo kugira ngo yitirirwe guverinoma yose, guverinoma itivuga ngo na amakosa y'uyu muyobozi runaka bakayamugerekaho bakanamukura mu kazi bikitwa ko bamuhannye kumbe bari babiziranyeho ariko akajya akomeza gahembwa n'abakorera. Bisa nkaho code bazihinduye zabaye manipulated. Babikoze babishaka barazihindura babyitiranya n'ibyuriya mugabo twaguyeho. Bo bari guhiga icyebe cyaturikije ambasade kumbe code zacu barazihinduye ngo bazihuza n'izuriya mugabo kandi atari we. So when a camera captures kamera ya kamera guriya mugabo byahise bimugaragaza nkaho ari icyebe bita Termichov. Ibyo bintu birimo akagambane. Ibaze kuba isura yawe kamera zayifata kode z'isura y'icyebe ubwo nyine yapfiriye mu gikorwa Killed in Action imyaka 10 ishize ariko ikigaragara ni muzima. Muri systeme za MI6 bari bazi ko uyu mugabo yapfuye nk'umusirikare wabo ariko ni muzima. Why would someone want to frame one of our own to be targeted? None ninde washatse rero kubeshyera umwe mu basirikare bacu akamugerekaho kari we kiye bagahindura code ngo tuzagire ngo niwe kihebe. Uriya musirikare ari kubeshyirwa ni umusirikare wakoreye igihugu ariko bakekaga ko yapfuye ariko hari umuntu wahinduye amakode ya MI6 ku buryo niba mubona bazagira ngo ni ikihebe. Byari itsinda rizajya rikora akazi ariko ka MI6 ariko ritabarirwa muri MI6. And Mason was one of them. Mason yari umwe muri bo. He was one of the first. Yari umwe ahubwo mu bambere barenze. He became yari afite imana idasanzwe. Yaje kugera ku rwego twese tuvuga tuyu niwe wacu. Byaje kugenda guterera. Sent to eliminate a foreign intelligence officer. Twaje kumwohereza ngo najye kwica amaneko y'ikindi gihugu tazi kwifasha. Avumbuye byinshi. Bano basaza batumye Mason kwica umuntu urengana umunyesiyansi wari wemeye rwose guhinduka akabaha amabanga ya Irani aranabikora bashaka ko uwo mugabo bamugambanira bakamwica kandi yabahaye amakuru bashakaga. Mason yanga kumwica aramubabarira uguhana ugahabwa n'agaciro ko kugira ngo urimbure noneho abanzi bawe bakure mu nzira mwakoraga akazi kamwe ubinyujije mu kuza kuba turegera kuri MI6 ngiye na Manford. Manford yarayirukanywe ntago yirukanwe
unshackled. ahubwo ubu ngubu ntari gukora bohotse no kurusha kiri muri My 6 mana